Abantu benshi Canada ntago bazi ko tugira imirima. Ubu nabatembereje nabajyanye mu murima twagiye guca ibigori. Ça c'est quoi? Ça c'est ikigori. Ikigori. Iki ni ikigori. Subiramo twumve. Ikigori. 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 Vuga subiramo. Ikigori. Subiramo neza. On dit ikigori, pas ikigori. Répète Declan. Ça c'est ikigori. Impura. Impura. Ariko twageze kure we. Ya, reba hano twahereye na hano tugeze. Yes we. Ubu wabona tugiye kwinjira mu modoka ikahita. Ntago turangije n'ukuri n'ibiretse twanze. N'udufuka twacu ntago twuzuye. But do utwisiganuka se. Yaturambitsemo. Dore nakanya ko kuruhukaho gato. Ja. No, on est mal. Kurya ibigori bidahiye. Jesus Christ. Est-ce que c'est Ami? C'est Ami. Dario. Hi baby. Hi guys. Welcome again to my YouTube channel, our YouTube channel. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, natwe tumeze neza. So we are back. Twagarutse nubwo tumaze igihe kinini tutaboneka kuri The Grass TV show, ariko uyu munsi twaje tugarukanye imbaraga of course. So uyu munsi rero tubafitiye surprise. Guess what? Igitekerezo cyazanywe na mama wacu. Yaratubwiye se bana banje nakuntu mwantembereza mukajya kunyereka ahantu haba imirima inka se cyangwa ibintu bitandukanye byo mu cyaro. Ndavuga rero cyaro rwose biragoye ko twakibona, ariko dushaka kubona ki ahandi hantu hari nk'ibyo mu cyaro. Ibyo mu cyaro niko twabyita, ariko icyaro yifuzaga biragoye ko twakibona. So uyu munsi rero twavuze reka tumuzane tujye ahantu bita Ile d'Orient. Uko babyitara Ile d'Orient. Ni hafi aho tugiye gusarura ibigori. Hari abantu batazi bati ibigori ariko hari abantu benshi batazi ko muri Canada tugira imirima dusarura. Tugiye gusarura ibigori. Come with us. Tubane turebe ko biri bugende. Se wari wasarura ibigori we? Ariko no munsi ndabikora ndafatiraho. Okay, twese n'ubwa mbere tugiye kubikora. Natwe ni experience tugiye kugira. Experience nziza. Katugendere natwe turebe ko bikorwa. Dutembereze n'umukecuru n'umusaza. Ababyeyi bagende babonye ko ibintu bimeze ariko. Stay tuned. Stay tuned. Hi Declan. Say hi guys. Declan. Hi guys. Say hi guys. Naha mirima yacu. Come with us. Abantu barabizi ko bino bigori abazungu babyita ibyima. Inze nkari kugo nyine. Tubaye kaza neza mwifaho. Kamba ni byinshi byumye se. Hehe. Dusohoke. No. Nuko duhinduye icyerekezo nyuma yo gusanga ibiraha byarumye gusa. On ne mange pas monsieur. Nasi ugiye kurya ikigori kidahiye. Tu manger? Tu veux goûter? No.
Mangu ufashe ikijugunyesha. Winjiremo. Nuko ijambo tukajya kure. Ego. Ariko menya hari bamwe barasigara hano hano. Oya. Kandi twaje guca ibigori. Twaje guca ibigori. Kagafuka wakuzuza ibigori we. Niyo jya navugaga. Zera ngufashe. Ubwo mutubwire rero kugira tumenye ibimeze neza. Hano hano bara. Uyu mwana ntibiramukeba. Twaje tumukereye. Wege. Uza ugari umugongo Reba declare aho yagiye. umva hari ahantu mwabonye duteruje arahiye. Duteruje. Ukatira biramukeba. Mushyire mu mugongo maka. Ese hariya ubugiye ku mapome iburyo. Okay. Nizi. Nta hantu mubonye intera se. Yesu bana dusiza ahubwo. None se turamenye turinde tumenye aho muri. Muze. Turi kubabona. None se ko hari ibyo ndi kugenda mbona bice. Bice. Grace. Mwese ndabireba gute ko byeze ndabimenya gute? Abana bo mu mujyi baragaragara. Narangiza Ugashoga kanda. nkakandamo imbere nabona gifite amata nkabona kugishiramo. Amata. Kidakomeye cyane. Nago mbizi. Mwana w'igikoni. Mwana w'igikoni. Nago mbizi mani n'ubwa mbere yaje guca ibigori. Oya. Ruguru. Zamutse. Yego. No guhana sinyare. Nukugenda uko binajombana se. Yes we. Turi mu murimo. Birimo bira oya. Bikuti. Kana birimo pe. Ariko aricyo mbonye hariya kimeze neza. Bino hano turebe ikiri. Sharimo dutoya pe. Urabona ko Aka kareze karimo amata. kameze neza. Kashyiremo ariko ni gatoya. Gato cyane hariya kwa mapera ariko ndi kubona. Muzamuke ngo harimo hano ruguru turimo. Hariya ruguru hari aho mbonye turi. Ahubwo ukuntu nta misigati. Buriya Grace ntabwo azi imisigati. Ni agafuka ufite? Akira ndakoresha kamwe na Elise. Montrez-moi Declan. Tu as mangé ça? Oui. Montrez-moi. Umva ya. Yabiriye. Katurebe. Katurebe Declan. Oui. Katurebe. Nyere. Iswe. Nyereka se. Wakiriye. Seyami. Seyami. Ako kari koroshye ko namuhaye. Oui, Elise. Elise. Non, regarde là. Regarde Elise. Viens. Ngwino nkwereke Elise. Yabonye sa. Atakesero wanjye bitakwiye. Reba ukuntu asiminwa sha. Yabiriye. Uzi urugori banyeretse ari kurya. Usa ndagwana gutyo bongo. Chiza. Ndebera ino minwa n'ukuri. Natali yafatiye. Et toi, tu manges? Oui? Tu manges ça? On ne mange pas comme ça, ok? Pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Tuzamuke mama Perla. Tujyende. Ariko uwo uri kubibona ra. Tuzamuke. Tugende dayo. Ngaba hano. Ok, venez avec maman. Ndiye muvuge ngo naciye. Twe turasarura we. Ngino papa wanjye. On avance papa. On avance. On va voir maman là-bas. Maman. On va voir maman. Venez voir maman. Yo. Akagongo. Mu by'ukuri
kuri ibi bigori rero shiri wanjye iminwa yawe isito no arrête nka quartier tugakora inama tukabona utajya urya yego mama urandasa dusajye ingako venez les enfants venez soroma ibigori venez hanyuma avec maman ukajya urya koko Shadahiya waretse kuri icyo kigori kweli warananutse ribwira iki maze kongera n'ukuri ntabwo nananutse amatera wenda iteka niba ari siporo urakora siporo cyane se ndazikora n'akazi kandi Sandrine yarakandusha ukora cyane ariko no onema kurya ibigori bidahiye Jesus Christ est-ce que c'est ami c'est ami nuko izi mbaraga c'est ami zikoresha ubu ngubu c'est ami ça goûte bien iyo principe oui umuntu amaze kwimenya ça goûte bien ok où est grand-père où est grand-père il est où grand-père ok on va regarder grand-père vite oui ngo muzamuke ruguru biriyo muze on va voir maman viens Dario maman viens zana Dario Eli ari he mwana wanjye ari hera ndebera n'ukuri nawe yashimye umva wakwereka declan ok on y va muri hehe se aho birahari ego muze hano maho birimo Nosema ko numva wajya nk'imvura igiye kugwa ntago muri kumva udutonyanga ngeri kungwa Baratinda. byamaze kuma kandi sha ni byinshi ni byinshi we ntago muri imvura igiye kugwa ubu ngubu oya ntayo ntayo tata tuvuyemo kandi kuri gudu yamaye imvura kiri kugwa. Hello guys. Baradufasha. Shabira byana ariko bino bigori. Muze mwabana. Nekrangwin. Utogoshere. Ciao. Sana muchuri nzira. Ciao per la coco. Ciao. Oya sheri wanje. Oya. Duho. Kanagwa. Oya. Are you happy? Yo, good moments, mommy. Good moments. Uzana gafuka kamo. Akanaka esko papa byujuje se? Aranaducira. Pa. Biro bigori nibizi muri guca cyangwa. Usko papa gafuka kujuje. Cyangwa rupata nikomeye cyane. Ubwo nanye nibyo ndi kwibaza. Wabereka kandi. Grare. Urasara umusaruro. Eri, kwaje bari mutugori tungane. Muri make mutwihanganire. Yesu, ngena tahiri tu. Uzatahira usa niba n'abadakari babiri. Kujibintu. Ngarekana rishikora kimara. Tukuyafungura hama kutwadusimba wae. Venez les enfants. Mama urihe? Ndere ngure hari Muce vuba kuko hano hari n'agafuka kagiye gutaha nta kintu kirimo. Nako mukuzi. Daria viens. Viens maman. Yene muri mazi. Papa Pele. Allez. Allez, tatujara muri la tête.
Ma wowe umaze guca ibingana gute? Ni byinshi mama rero amaze ariko rero maze kubona ko papa mwese abarusha guca. Papa ko batiri imyumizwa. Ego uravuga ngo Ngaho reba hano. Shureba hano. Narinje bevye ushaka kumbwira kumbi. Ushaka kumbwira hero gayi. reka twabise rero guys. Dayo. Viene. Vino. Ok, Vino. ok. Passez par là. Dore ngaka gafuka. Come. Come. Come with me. Ibigori. Vino. Ibigori do. Ibigori. Mwumvishe ko imvura yaguye. Uko yaje? Imvura yaje we. Banza turarindira kuko idufatiyemo hano twavamo gute? Tambika. Kandi ntago agafuka karuzura. Siko narebaga kuri nusa nkabona na mvura ihari. Kuri hana. Temeka sash comme ça. Papa wanjye niyo tuve mu mvura. Tugenda. Tube tugiye kugama turagaruka. Udufuka Tube tugiye kugama turagaruka. Ego wadutama wamenye ugarukira he. Tube tugiye mu modoka turagaruka. Ako nakanje. Elise nukuri gera Elise. Ariko nje nawe nuko turi muri vlog ntago turi gusara. Ndakawe ni kariya. Imbesha so. Mama kawe ni kariya gatoya. None simvura yaje cyangwa Ntago uri kuyumva se? Muratambikira mu Tugende. ntago musubire. uwuhe? Dutambike umurongo ukomeje imbere. Turapfuye. Imvura ikabidusanze mu murima tugiye kubanza kugama. Tube tugiye kugama. Turagaruka. Nase kudufuka tutuzuye. Agafu nidutaye agafuka. Nakanye. Wino ufata agafuka kawe. Umva tugende turagarukamo. Twiruke imvura. Imvura. Ariko twageze kure we. Ya reba hano twahereye n'ahantu tugeze. Yes we. Ubu wabona tugiye kwinjira mu modoka ikahita ihita. Ntago turangije nukuri nibiretse tubanza. N'udufuka twacu ntago twuzuye. But do usigabanuka se? Turambitsemo. Turana kanya ko kuruhukaho gato. Ja. Twabiciye imvura iratunyagira turugama irahita turongera turagaruka. Ndi kumwe na mama wanjye hano. Washishikaye kweri. Ubu mu murima ni byiza. Bazaga nibi nahabi ibigori pe nibaza imirima abazungu bahinga umva none nayibonye. None wayibonye. Wabonye imeze ite? Ibigori ni nk'iby'iwacu. Ariko twasanze byarumye byinshi byinshi. Byarumye twabuze n'ibyoroshye. Biragoye baduhaye agafuka ko kuzuza agafuka kaba kagura $30. Ariko kugira tuzakuzuze ni hatari ko ibyinshi twasanze barabimazemo byarumye. Ya ariko turi kugerageza. Sigaye birumye n'ubundi sasi bikwiye. Oya, komeza ushyiremo. Mutsindagire mpaka. $30 ni menshi. Mutsindagire. 30. None. Ariko twabise tutanga. Ibyo ntabwo tuba twabipanze. Watonora. Tukajya tugabanyaho ni. Tugakuraho ajyamo byinshi. Nyine ibyo bikuyeho kuri ibyo ngibyo mugezeho ariko ibyo Tujyane hariya. Ibyo byose birajyamo. Tugenda dusuke hariya dupanze. Dusuke hariya mu byatsi. Tujya dukura hiyo. Tugabanya hiyo. Ukabitonora. Naho se ujyanye udatoneye waba ujyanye. wabivamo.
murabivamo gutonora ukagabanya twabipanze neza se ko byajyamo tubitonere hariya turabishyiraho ntago kugira ngo bibe byinshi sana ngo twaze tubanze tukabahe akasaka ubona tukaba dufite gahunda yo kubitinzamo dufite gahunda yo kubitinza ariko tuzahita tubirya nimubitonore ko ntabwo byose tugiye tuzahita tubirya papa were venez les enfants venez ici muze mutonore turaca ruguru nuko ubishinga mwe kubitanga iyo ubishinze ntajyamo byinshi ese iyo ushinze n'ibyo hasi se ubakale ibigori kubishinga ntajyamo byinshi guys agafuka akaba ari $20 uraza ugaca ibyo ushaka ubu rero tugiye kugapakira paka umva ntabwo byemera hari ikigori turashyira ikigori kanega gatambaro neza umva kadukomeze dushakisha ubundi dufate akanya tubipange koko oya ntabwo kubitonora byose ahubwo no kugabanya ibishishwa by'inyuma kumwe bifite ibishishwa byinshi urakoze nibyo hasi iyo umuntu abishinze se buriya bijyamo byinshi ntabwo akunda urabona iwacu mu giturage hari ukuntu uwuzuza ugasendereza bikagira na hano ibigori ntabwo abikunda ubu ni ukungara agafuka kakabishinga aho kubishinga ariko uzi ko ari byo bishobora kujyamo ari byinshi faites attention les enfants umva mu gihe bari kubikora muze tugiye kugenda turababura duhamagara amasaha yagiye saa saba ziragiye kandi tugomba kujya gufata abana n'ibiki byose ntabwo tubabura cyara ku ruhande se alezi bijyanye ariko nanjye banza ndibongere nkapanga kuko urapanga n'ubundi urapanga niba kuko nibimara kuba byinshi byuzuye n'ugupanga ntabwo nabashobora bo barahita babakurikira n'ubundi ego Dario c'est les dégâts ok ahubwo ndabona biraba bike ahubwo bazi ubwenge bariya bazi guhinga ibigori babaye mu bigori reka mwese ibigori tuzabimaze iki mbere ari byinshi tuzabiha n'abantu tuzahaha abantu tuzajya tubishyira no ku bishyimbo ego ntabwo uzi impungure mbese izo ni impungure byumye ariko ibi bifite amababi ariko urabigabanyaho amababi oya mwatubwiye ngo birapfa ngo biranaba oya ndi kuvuga ibifite amababi menshi Dario ça c'est les dégâts ok viens qu'est-ce que tu fais Dario tugende muri hehe we uzi ukuntu utu tugori dutoya dusa nkaho turimo hano hari utugori twiza uzi ko ndi guhita ngiye gushaka kuri bya bisimba ahubwo papa ari kubikura hejuru aka karakomeye aka ngaka niko ndi kuvuga ko hejuru aka ko karakomeye karoroshye dutoya ariko turoroshye dutoya we
ni amazi kungako kameze neza. Niyo mwongera arujuje. Niyo mwongera ngo bamuciriye utugori twiza nahoze numva papa bivuga. Ndandika irizi. Ntantagira ukayoba. Asigaye biki? Bikeya se. Ntabwo yuzuye. Mama Peras. Nyine. Mama Pera. Hano wujuje. Uyu wuzuye wacu. Nta kindi twongeraho rwose. Reka twongereho hano rero hariya. Wuzuze ubundi tugende. None se. Hano ntabwo twabishyiraho ngaho tugacara tukabifata. Cyara dusaba gusubira inyuma hariya. Twazana imodoka. Turasubira na bino bintu. Ukuntu biremereye. Mama Pera. Turabitambika. Turasubirayo rero. Turasubirayo. Amazu hano cyane. Iyi hese y'amabati yo hepfo. Abasaya ni amabati. Yo hepfo do. Amabati. Baba we.